Kariboy District Cricket Association Rbdca klale don Burom yu ba Rayonald kharkamni hadin bana kalyang ka Apex Council jang ka MCA Meghalaya Cricket Association kalapin banaya ka result jang ka election thung nongkit kam ha ka ba uba Rayonald kharkamni ula Shah Jied kum u Honorary Secretary jang ka MCA yakani ka jingle Burom la pelong mentakas ngi ka khat santrik rempang hamadan yale kai cricket jang ka Rbdca hapa hamsning nongkra Kumanshi pentem uba Rayonald kharkamni badairu President ka Rbdca ulalong uway ni kiri orang ba ubala treshi tom na dukas nam arjar riu ban kenti ka kamile kai cricket hapo ka district bat kumju aha ka jela bat hakiti ki arpos nem ulala aru banne shibun ki kam harangkat ka jinges nok tilang ki dekhot jangka na duk ka jing penyo e kamadan yale kai cricket kabaya Khubor bat ki madan shabar ka jela kabadon hapaham sning nongkra Kajaka kilan met lani ke Indo pitch hamadan kurkalang lembat shibun kiwe. Hakini ke sngile don Burom dai don lang dagi dekhot ka Rbdca ki bagentup na du uba Ferdinand kharkamni Vice President Rbdca ba Michael Kharhunai General Secretary lembat kiwe ki dekhot ki coach bat ki khna ile kai ki badang don hapading ka jingsha hikai. Hakini kejuk ke sengi na kaliang ka Rbdca ke lepelong ru ke open trial lani ke Jied iki hybrid ile kai cricket ha kerta ka ba khat riu snem shapo jung shinrang bat ki ba hapo kerta ka ba khat san snem jung ki kenthei ki ban mi khmat na kari bhoi sha ka district level inter district cricket tournament ka ban sapelong da ke MCA hanong ba Shillong. Thank you. I nanta boleh syukur happy ba ro entam ini ki happy barit ki jungi ba flashim yang kena bantah nanti kita cricket pistang hadu kena kerta bantah ngej scam ki ko jungi kidan homesning arngot ba nama laksman ki bateri system na step ban debit ya pi ban polish ya pi ban pimlong ki player ki debit hak cricket Bat ngangit scam kena jing trace tom jing ilang baro kamdai tang jonga ngai jongi adu ini nong snai kena kemadan betremit per step kumno ban penyo ipi kemadan papaka kapa mdai bengilek kai karpet bengilek kai wicket kum ki julek kai shui pat kiri shui pat jela pok negara India bentang iyo facilities kapa Mumbai kaju Bangalore kaju ke bengiyo mengi yang regi don kam tang ban pentibit ban kampen bit ile de ban bidan kat bat ki kar ko milakai kasap kapong namaru kaju kasap ngidon mo bleu ai ngi kaju kasap kaju katalan ba yang regi tang jing tristom 3 minit jumpi iwe ba kata jing mu bija anglut ujungi kan urlong lada pi na po kadong nakathan ngejela kajungi imi ki player ki represent ni kas jela ki represent ni kas ka India kibela kai ha IPL kata ka Burom ka success kapa ngin kermen ke egi bangingi atri stom nadu inong snamadan nadu ki coach hadu ki office bearer ngi dei tang kinong peniat dari ka jing tri stom ke jumpi gara pi poi sa thong kata ki kemen ejungi paro iwe play nanum simbon ko por akwa ipi Mungkin peluk ke puan boleh sisi mentah, bagi coach kan Jied, kini kita lihat ke betam nang ni, men kampen bahas susu eki, penjana susu eki, polis susu eki, buat menilai kairu nagar inter district ke menlong ha election rang, kentai, ya under 15 girls, but under 16 boys, kemudian ke jaga ke bangin kawai zone 1 kalong Segaru Hills, zone 2 kalong sini sepo hasil Jenjang Hills sungi, kemudian sab Jied ke venue, te Tagi ni ketin Malaysia.